Sanibonani wengane zakwethu uGodole okankomgodole umfana kanti udaba ke niyalwazi ngani zakwethu njengoba nibona nje ukusuka phezulu kuyoshona phansi amakhumba amahle ngicaphune lapho nalapha emakhumbini engiwaphethe lamakhumbi ngani zakwethu njengoba niwabona mahle kanje iwona lawa poundwa ushanela uthi ufuna ipermit ama-permit angaphumi ama-permit esingawazi ukuthi atholakalaphi njengamanje uSantaco sicela uphumele obala uma kuukuthi umele imboni yamatekisi ukuthi kumele kudilwe kanjani nalesimo ngoba sizokwenza i-national strike before kufika uDisemba njengamanje fanele ukuthi kuliwe makuliwa kulindwe bani ngoba imoto ziphawundwa mhlana amalanga afuna ama-permit esingawazi ukuthi atholakala kuphi amanye ama-owner nama-receipt kodwa wakwazi ukuthola ama-permit kanti lento imayelana nani idisk yemoto ixetshulelwana ingabhalwa ithikithi uma kuukuthi inenkinga na kuthiwa ahamba odiliza umphakathi ubuye nayo imoto ziphawundwa ngama-12,000 15,000 uyikhokha imoto ilayishiye eThekwini beyibambe mhlambe ko-Harrismith mayibuya ngakusasa iphindi yabanjwa imayelana nani lento yepermit kanti mawuthi awukufuna ukulwa awukufuna ukukhuluma uyofela ini uma ungafeli into yakho ungafeli umsebenzi wakho ungafeli into eyondla izingane zakho ungafeli into eyondla umndeni wakho uthule nje uchashazwe we are sick and tired of ushanela manje noSantaco ake uphumele obala uchaza ukuthi umele obani sizokwazi ukuthi umele imboni yamatekisi noma umele uhulumeni kaGNU noma umele uRupert noOppenheimer awuphumele obala na uSantaco usicacisele asuchashazwa kanje ma-owner sukumani imoto zeni lezi o-driver bayasukuma uyazi mawuboshwa udrive itaxi ukhohlwa nokuthi imoto akusiye yakho ngendlela inhliziyo ebabuhlungu ngakhona ibuhlungiswa ukuthi lekhumbi nawe udriver wondla ngayo umndeni wakho kodwa manje iyathathwa akusukunywe ama-owner nama-receipt awathola ama-permit amanye awatholi mawuyorenewa ipermit ibuye eminye imizila isinqanyuliwe. It's a time now to fight. Ngoba bafuna ukuyithatha imboni yamatekisi ngiyanitshela zwanini ngami bafuna ukufaka amabhasi ngalento abayenzayo. Ushanela all over uyaqeda. Asingayivumeli le. Very soon funa siye esitelekeni before kufika uDisemba manje siyasihlela isiteleka njengamanje. Ukuthi kutelekwe akubanjiswane kulento esizoyenza njengamanje sesikhathele manje we are sick and tired yaqalwa nini imboni yamatekisi ihlukunyezwa sekwaze kwathenga ama-Golf 8 ukuthi gijinyiswane namatekisi gijinyiswane nemboni yamatekisi udriver mayekabona iGolf 8 imlandela ngemumva engazenza iaccident enkulu bephela abantu eshu ngoba nje ubalekela le Golf 8 esekwahanjwa ngayo ongema bama namagenge akhe lapha nengingawazi kubanjwe imoto omadlamini kompangeni bayabhuqa imoto ko Potchefstroom ziyaphela imoto ko Mhlaba yalingana ziyaphela imoto ko Eastern Cape ziyaphela imoto Cape Town ziyaphela imoto all over South Africa ayaphela amakhumbi inxa yamatekisi ngoba inhloso enkulu ufaka amabhasi.